Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Waalaikumsalam. Kita belajar Iqra kelima halaman 26. Ada Bu Sarnah, Sarnah Majreha. Di Majaling, Majengklak di Malaysia. Gitu ya? Di Malaysia ya orang Iya, Majengklak. iya. Majenang apa Majengklak? Majenang dekat Majingklak. Majenang, Majengklak. Tok mangga tuh. Majingklak. Silakan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Marro'a Marra'a mirrizki Mir rizkin boleh dibaca apa adanya dulu ya ini. Terus mirrabbihim mir rabbihim mirrusulih mir rusulih. wallahu ghafurur rahim. Rarnya jangan kebanyakan pengen. Wallahu ghafurur rahim. R-nya jangan Oh, kebanyakan. oh ya. Wallahu ghafurur rahim gitu. Jangan banyak-banyak. Ya, Iya, ulang lagi ya, Ustaz. boleh. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Wallahu ghafurun halim. wallahu ghafurun halim. Iya tadi, Kemudian Ustaz. ini Busana. Busana nih orangnya sabar ya. Putranya berapa? 2 apa 3? 3. 3. Jarang marah ya Iya. sama anak ya? Marah kenapa, Pak Ya Ustaz? nggak marah lah orang usananya di Malaysia, anaknya di Indonesia. Iya. Masa marah ngapain lagi? Marah-marah ya nggak lucu. Besar lah, untung nggak kejebak. Ih, saya marah tiap hari, marah sama siapa orang anaknya di Indonesia, udah gede-gede lagi. Hmm. Udah mau cucu ya? Punya Iya, cucu ya? belum. Oh Ini belum. Yanto juga belum punya, Pak Oh Ustaz. belum. Ih kalah Iya. sama saya kemarin, saya udah. Aduh, mau diundang tadinya Bu Sarna tapi kejauhan dari Malaysia ke Iya. sini. Ah, kejauhan Hmm. biarin aja. Hmm. Nah, doanya aja lah. Ayo. Iya, Pak Ustaz. Ar-ra'ahu stagna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Nyamber. Inna ila rabbikar roja'a. Ini yang saya lakukan kemarin sama Bu Arum. So, Inna omel-omel. So, pakai diomelinnya pakai ikro. Jadi tasjidnya tuh disentak gitu biar mantap. Yuk. inna ila rabbika ruj'a. Kurang. Kurang ya. Kurang nyamber. Ayo lagi, samber. In Omelin saya pakai ikro. Inna ila rabbika ruj'a. Kurang. Omelin pakai Kurang ya. ikro. Gimana? Gimana Pak Ustadz? Inna ila rabbikar. Rabbikar. Roja. Rabbikar. Nyamber. Kurang nyamber tuh. Inna Bukan. in Inna ila. inna 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 ila. ila inna ila rabbika ruj'a. Belum. Ya, Lagi. Biarin aja. Semalaman belajar ini doang, biarin aja. Kalau belum bisa, iya, saya nggak mau pindah. iya, iya, Biarin. Yuk. ya. Biarin, marah-marah deh. Inna ila rabbika ruj'a. Kurang nyamber. Lagi. Robikar ya. Coba lagi. Inna ila rabbikar ruj'a. Gitu ya. Latihannya nyentak aja gitu dulu. Nanti kalau udah Iya, Pak Ustadz. terbiasa, lidah kita bagus. Tanya tuh Bu Arum, diomelin sama saya, bukannya marah tapi
Pak Hari rekaman saya mana? Tapi sambil sembab mukanya gitu, sedih mau diomelin. Nggak tumben gitu Pak Hari ngomelin. Karena tasjidnya dia nggak susah. Ini sama di Ikro 5 juga dia juga kemarin. Itu ya agak susah memang banyak Ya, tasjid. Mau nggak mau disentak ke sini. ya. Inna ila rabbikar roja'a. Itu latihannya ya. Kalau udah Ya. bagus, inna ila rabbikar roja'a. Ada sentakan nggak Bu Sarna? Hah, ada. Nggak ada. Kalau udah bagus mah. Oh iya. Kalau udah bagus mah nggak ada ya. Ya. Latihannya disentak. Iya. Inna ila rabbikar roja'a gitu latihannya ya. Iya. Tidak Iya. apa-apa disentak-sentak. Karena tas itu kita kan udah umur, lidahnya udah susah, udah keluh. Kalau anak-anak mah disuruh Iya. nyentak pinter gitu ya. Makanya kalau Iya. ngajarin anak-anak jangan disentak-sentak. Kalau ngajarin ibu-ibu nggak apa-apa. Tapi setelah bagus, biasanya saya nyentak di ibu-ibu pas malahan. Yuk terus yang bawah, lahu. Lahu Shin, sihabar shin. rosoda. Shinnya belum nyamber, shinnya. Belum ya. Shin gede. Lahu shihabar rosoda. Lahu shihabar rasada. Kemudian Besarna. Kita sinyalnya lagi lah. Sinyalnya ya, nggak apa-apa, sabar, biarin. Nggak apa-apa, tenang aja ya. Yuk, kemudian Ulang lagi ya Pak Ustadz. terusin aja, Falilah. Sebelahnya, Falilah ya. Aduh Oh ini, sinyalnya. iya nggak apa-apa. Lahu shihabar rasada. Falilah. Usarna. Ya, di sini. Lahu shihabar rasada. Yang sekarang. Falilah. Busarna. Falillahil akhiratu wal Iya, falillahil akhiratu. falillahil akhiratu wal ula. Walillahil akhiratu wal ula. Kemudian Ala Allahi tawakkalna. tuh kata ini firman Allah. Allah hanya kepada Allah kita berserah diri. Jangan bersedih Busana internetnya. Bertawakal aja ya. Alallahi tawakkalna. Tawakal itu Iya kita berserah bagus. diri kepada Allah setelah usaha. Usaha kan keluar masuk nggak apa-apa ya. Udah nggak apa-apa. Ya, terus Iya. mau diapain lagi? Walillahil asmaul husna. Dan untuk Allah kemilikan Allah itu memiliki nama-nama yang sempurna ya, nama-nama yang baik. Yang 99. Orang yang hafal Asmaul Husna itu masuk surga. Masya Allah jaminannya. Tapi suka sholat. Tinggal sholat nggak puasa mah sama aja bohong ya. Gitu. Walillahil asmaul husna. Kemudian Fi isyatir radiyah. fi 'isyatir radiyah. Kemudian Fahajamuhum biidnillah. fahazamuhum biiznillah. Kemudian yang ini. Nun mati atau tanwin saat bertemu dengan lam dan ro. Ini idgham bigunnah, bila gunnah. Kalau bigunnah tadi.
Ini diidghamkan dimasukkan tanpa dengan dengung, tanpa ditahan. Kalau nun mati atau tanwinnya ketemu lam dan ro. Waman lam. Jadi wamal lam. Tanpa ditahan. Yuk. Ya. Wa malam Waman lam. Khoy. khairul lakum Khairul lakum. zikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Kemudian. Innahu bihim ra'ufur rahim. Innahu bihim ra'ufur rahim. Kemudian. Yauma Yauma. idil Jangan lil yao. Yauma. mukadzibin. Jangan yao. Yau. Yauma. Yau Ya, yauma. yauma idil lil mukadzibin. Yauma. Yauma idzil lil Yauma. mukadzibin. Yau. Ya, yau. Yauma. Ulangi lagi ya, Kemudian. Ustaz. Iya. Wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Kemudian. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kemudian. Fa'ilam yakul Fa'ilam lahu nyamber. walad. Fa'ilam nyamber. Bukan fa'ilam. Fa'ilam nyamber. Fa'ilam yakul lahu walad. Fa'ilam yakul lahu walad. Kemudian. Faridotam minallah. Fariidatan minallah. Kemudian. Bentar, ke atasin dulu. Yang ini. Sinyalnya. Walakin la tash'urun. Ayo Bu, ya yang. Ya yang. Walakin la Tash, titiknya di yash'urun. atas. Ya. Walakin la tash'urun. Ayo, bukan yas, tash. Ayo Bu Sarna. Tash. Ya. Walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Kemudian. Mim maghramim musqalun. Mim maghramim musqalun. Kemudian. Khairul lakum minal ula. Khairul laka bukan lakum. Khairul laka minal ula. Bukan lakum, Sinyalnya. laka. Ayo lagi. Si, si. Oh, Khairul laka. khairul laka minal ula. Kalau kata Pak Hedi tadi ngajarin Bu Yusuf, jangan kayak teteh le. Khairul, jangan khairul minal, jangan ada e-nya. Khairul laka minal ula. Diulang. Khairul lakum minal Khairul laka, kok jadi ula. lakum? Laka. Khairul laka. Lak, Bukan laka. lakum. Kalau lakum kamu, laka buatmu. Kamu. Khairul
laka minal ula. Khairul laka minal ula. Kemudian ya'lamus Ya'lamu 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 siro sirra. ya'lamu siro wa akhfa. Ditasdid. Ya'lamus sirra. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ya'lamus sirra wa akhfa. Disamber ya. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ayo. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ayo lagi. Diulang-ulang tasdidnya. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa Wa akhfa. akh wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ayo lagi. Ustaz, saya turun lagi. Ya. Yuk, Usarna. Usarna. Ya. Kak yang ini. Waladdallin. 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 Kemudian Atit Tommatul kubro. ja'atil tammatul kubra. Kemudian Inna ma'al usri yusra. in inna ma'al usri yusra. Walam Kemudian yakul lahu kufuwan ahad. walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Allahu ghaniyun hamid. wallah wallah wallahu ghaniyun hamid. Kemudian yang ini faidah. Faida ja'at Tisakha. faida ja'atis syokh. Khah. Faida ja'atis sakhah. Kemudian Wal amru yauma idil jangan lillah. yauma. Wal amru yauma idzil lillah. Wal amru yauma Aku idzil lillah. Kemudian wa kulu mir rizqil wa kulu mir rizqih. ulang lagi ya Pak Ustaz. Iya boleh, suaranya nggak ada.
Wal amru yauma idilillah. Wal amru yawma idzin lillah. Kemudian Wa kullu rizqi. wa kulu mir rizqih wa kulu mir rizqih. Kemudian In Innallaha balighu amri. innallaha balighu amrih. Kemudian Oh, sinyalnya. halo. Bal huwa khairul lakum. Ayo. Bal huwa khairul lakum. Asyaitanu sawwala lahum. Bal. Yang ini ya. Iya. Asyaitanu sawwala lahum. Dari bal huwa. Busana. Busana. Ustaz. Iya, sama-sama. Makasih, makasih. Iya, bal huwa. Ada Rosita barusan. Terima kasih cara Pak Ari udah dikirimin. Iya. Hayo, Bu Sarna. Bal huwa khairul lakum. Bal Asyaitanu huwa saw. ya. Iya, silakan. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Kemudian asyaitan. Asyaitanus. Asyaiton No, sawalalahu. bukan. Sawwalalahum. Sawwalalahum. Asyaitanu Ya Allah. sawwalalahum. Sinyal Ayo. hilang. Hilang lagi sinyalnya. Asyaitanu Jauh sawwala lagi. lahum wa inna lanahnu saffun wallahu waliyul muttaqin alladhi yadu'ul yatim innahu kana minadh dhalin. Nah, nanti Bu Sarah belajar di sini ya. Bal huwa khairul lakum asyaitanu sawwala lahum. Sawwala lahum nyamber. Pokoknya Pokoknya kalau ketemu tasjid disambar aja. Bal huwa khairul lakum asyaitanu sawwala lahum wa inna lanahnu saffun wallahu waliyul muttaqin alladhi yad'ul yatim innahu kana minadh dhalin. Mana Bu Sana? Ayo Bu Sana lagi. Ya ini. Bal huwa. Bu Sana dibuka mic-nya lagi. Ya. Iya, bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Kemudian Asyaitonu sawwalum. asyaitanu sawwala. Wa in Sawwala. Nyamber. Asyaitanu syaitonu sawwala lahum. sawwala lahum. Asyaitanu sawwala lahum. Asyait. Iya. Asyaitanu Ulang sawwala lagi ya. lahum.
Kemudian asyaitonu sawwala lahum iya, asyaitanu wa sawwala inna lanahanus soffun wa inna lanahnu shaffun. Kemudian wallahu waliyul muttaqin wallahu waliyul muttaqin. Kemudian wallahu waliyul muttaqin. Kemudian alladzi yad'ul yatim. alladzi yadul yatim Alladzi yad'ul yatim. alladzi yadul yatim Yad'ul. Alladzi yad'ul yadu yatim. Iya. Innahu kana ul innahu kana minadh yatim innahu kana innahu kana minadh-dhalin innahu kana minadh-dhalin. Segini dulu ya Bu Sarah ya. 29 dulu nanti sebentar lagi. iya Mohon maaf karena memang kondisinya mungkin ya. Saya juga lep-lepan udah agak lumayan lelah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Sabarnya diulang-ulang ya. Itu yang Iya. rekaman yang ada Iqra 5 yang saya bikinkan tolong juga diulang-ulang. Ada lagunya, ada tajwid.